تماشاوین هجا جی واشنگتن جی ستیوین دنگی امریکا سلاو و رز ام دیسا به برنامه تلویزیون لپیشونه ده برنامه ایروده امی چند بابتن گرینگ جی امریکا او جی سرانسری جهانی بینن پشوه بینن هجا دم باش نهێنیە ئاخفتنا سەرۆکی ئەمریکا دانالد ترامپ دێ گەل سەرۆکی ئۆکرانیا بەردەوامە دەدەمەکێدا ترامپ هەرگەفەیان لێ وی کەسی دکە کو بە ویستل بلۆور تێناسین ئانکۆ ئەو کەسێ زانیاریە نەهێنی ئاشکرا کریە و هەروەسا لێ برێڤەبەرێ کۆمیتەیە زانیاریان کو خەریکی ئیمپیچمنتەیە ئانکۆ پرۆسەیە تاوانبارکردنا سەرۆک دێ دەرخستنا ژێ دەسەلاتێ. وزیر دروی امریکا مایک پمپیو به سردانکا فرمی گهشت ایتالیا لدما کمیتالی کولینا جواتان و نرین امریکا داخوازنامه بو هنارتن دا شاهدیا خوب بده درباره لکولینا دیجی سروک دونالد ترامپ لسر پیوندیا وی یا تلفونی دگل سروک اوکراینا هر وسا داخوازنامه بو پارێزەرê تایبەتیە ترامپی رودی جولیانیش هاته هنارتن. مایک پمپیو دنامه که دا بوجواتا نونران دا کل سر تویت جهات بلاف کرن تدا گوت داخواز کرنا هجماره که کار بدست نهاویم بره بوله کلین به حول که ترساندن و بیرزی دیجی کارمندن وزارت دیتا دیتن. ده برسوا بسیاره که تلویزیون ABC پمپیو برسوا راستو خو ندا. What do you know about those conversations? So you just در راپورتک دامن لسر دوزا کسی ندیار ده درباری زیدگاویان لیمن چه هایداری لسر نینه. پارێزەرê تایبەتیە سەرۆکە ئەمریکا رودی جولیانی دەبێژێت هێشتا ئەس هەڵسەنگاندنێ دکەم کا دێ لە بەردەم کۆمیتێ ئامادە بم یان نە. هێشتا ئەس نزانم ئەس بژاران هەلسەنگینم ئەس نزانم کادێ دەرفەت هەبە بەلگەنامان دیگەل خۆ بینم وەکو تومارێندەگی و ڤیدیۆیان. لالیە خوبە سەرۆک دۆنالد ترامپ لەسەر رەخنەگرتنا دیموکراتان بەردەوام بوو ئەوێن پێنگاوا بوو پرۆسا دەرکردنا سەرۆکê ji کوچکاسپî dihêvêjin û rixne bi taybet li serokê komîta agahiyan ya civata nûneran Adem Şevgert di Twîtterekê da pêşniyaza girtina şêv bi guneha xıyanetê kir. Wilê kolîna dijî Trumpî li ser peywendiyeka telefoniya digel serokê Ukrayna ku demokrat dibêjin peywendiya telefonî zêdegavî bû bi ser destûrî lê Trump berevaniyê ji peywendiya xwe dike. پەیوەندیە تەلەفۆنی زۆر دروست بوو و لەدەما هایدارکاران دۆزڤەکرین هەر تشت خراپ بوو و یا خراپتر یا ئادەم شێف کری ئەف خراپکاریە من قەت نەدیتیە. Dozeka lêkolîna dijî serok Trump hate vekirin li ser têkiliyeka telefonî digel serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî û têda Trumpî daxwaz jê kirbû zanyariyan li ser berbijarê demokratan bû serokatiya Amerîka Joe Biden û kurê wî hanter kom biket. Beramber hinartina alîkariyên Amerîka bo Ukrayna ku demokrat vê pirsê bi bikarînana xirab ya desalata dibînin. Her wesa Elin Cormack ji Enstitûya Brookings hevraye digel hizra demokratan. He is using his office. Ew ofîsa xwe bi awayekî nedestûrî bikartîne. Ew ê maf nîne diravên Amerîka bo gef û armancên siyasî bikarbîne. Serokê Ukrayna beravanî ji welatê xwe kir û got em welatekî serbixwîne û ez hez bi givaşê ji Amerîka nakim. Binêre, ez hez bi çi givaşan nakim. Hinek kes hene dixwazin bandorê li ser me bikin. Lê ez serokê Ukrayna me, serokê welatekî serbixwe me. Ez bawer dikim pêngavên ez dihêvêjim nîşan e ku ez neketîme jêr çi bandoran. Şarezayên warê siyasî yê Ukrayna nerhetiya xwe li ser pirseka Emerîkî diyar dikin û dibêjin Amerîka û Ukrayna hevalbend in lê niha yebûye beşek ji yariyeka siyasî ya navxweya Amerîka. Ukrayna bûye pirsekî siyasî di navbera demokrat û komariyan. Ev ê ne hevrikiya Ukraynayê ye û me ne çi qezan çi têde heye. Alûziya siyasî Amerîka neptinê girêdaya bi siyasetvana ve lê bûye mijara tevaya Amerîkyan û ji wana ekterên Hollywood. Angelina Jolie dibêjitin em welatekîn li gor rastî û qanûnan pirêve diçîn û min bawerî heye ev qanûne vê pirsê wê serraz bike. Khalid Fettah, Dengê Amerîka. Hefteya borî serokê Amerîka Donald Trump ket dîrok Amerîkayê de. Trump dibe çaremîn seroka Amerîka ku rûbirû pêvajiya durxistinê dibe. Li dîroka Amerîkî diyar dike ku ev pêvajî ne hesane. Me raportek taybet li ser dîroka durxistina serokan li Amerîkayê de çêkir. Donald Trump niha tevlî pevçûnekî siyasî bûye ji bo parastina serokatiyê xwe.
اكو اف ديمقراط جفي ولاتي را دكن شرما و دفي ناي قبول كرن دفي ريكك هبا اموانا راوستينن بلكي بريا ياساي تدادگه هاندا سروک ترامپ داخواز دموکرات جبو درخستنا وی ج سرکاتی رد دکه لگور او دایان ترامپ ج دولت اوکراین الیکاریا پیزانین خراب لسر یک هفریکین خوین دموکرات خوستیه و او ج جگیری سروکی بری جو بایدنه دموکرات د بیژن کسی که بدزی جوان را هولدان ترامپ اشکره کریه و ادعا دکن که ترامپ ج قصر سپی الیکاری خوستیه که او دایان وشیره دموکرات ادم شیف کمیته استخبارات بری و دبه و دبیجه And if, as alleged, as this record of call already indicates... گر ادعا راست با و قید تلفونان اشکره بکه کو سروک اوفیسا خوا جبو خواب کار آنیا و جدولت دن آلیکاریه خواستیا کو هفرکین خوا بمپی بکه مروف جوه پیتر تشتی خیال نکه جبو کار آنینا اوفیس پی آوایی. اندام کماری یین کنگرسی به پرانی پشتوانی سروک دکن وکی سناتور لینزی گراهم. I think people will find this to be از فکرم خلقوی ویژه پر دیریج کرنو ویا وکی تو هلدان بنا بکن. کس نزانه وی باندورا سیاسی یا پیواجوی درخستن دما کمپینا هلبجاتن سرکاتی ده وی چاوابه. به تایبت لسر آلیگرین ترامپی دوی دموکرات حج خواه هبن و بزانن که ده 1998 ده چل لسر سروک بیل کلینتون هاتو بو. I did not have من چه کریارن سکسی بخانم لوینسکی نکریه. کلینتون و دمی راستی نگود و خواست پیوندی آخوال لگل مونیکا لوینسکی و شیره و افجی بو سدما پیواجوی درخستنا وی و کت بر لکولنا کنگرسی ده. لپشتی لکولین او وکی سروک کاری خواه دوماند. لری سوبارو دبیجه پارتیا کماری ده هلبجارتن 1998 ده تک چون جبر که هولدان پارتیا کماری بود خستنا کلینتون بسر نکد. Given the fact that the Republicans took a wounded Bill Clinton دیارکرنا راستیان کو کردارین کوماریان دجی بیل کلینتونی اولاواز کربو و دبه نها دموکرات وانه جوار بگرن. در سال 1974 ده کنگرس پیواجی درخستنا سروک ریچارد نیکسون جدان دست پیکرن جبر سکاندالا وادرگیده. جبر وی صباحی نیورو از داوج سروکاتی بردم. سروک نیکسون مجبور ما و کار خواه بردا جبر کو اشکره بو کو اف ده پیواجوی درخستن یا کنگرس ده نکار بو لسر کار خواه ده بمینه. هشتانه دیاره که چل سروک ترامپ بره لیچال ره که هر دو پارتی بر پفچونه کی سیاسی یه ندیار ودچن. شیورمند برای اولکاریان اجتماعی جان بولتن دبیجه کوریا باکور چه جاری برنامه خویا ناوکی به داوی ناینه. بولتن ده گوتارا خویا داوی دا گوت که ریبر کوریا باکور کیم جون اون وی هر تشتی بکه جبو ویه که بردوان بکه. امریکا سزاین آبوریین توند لسر کوریا باکور پشتوانی دکه دا کو اولاد دزبرداری برنامه خویا ناوکی ببه. سروکی امریکا دونالد ترامپ پسناتی کلین خویم به سروکی کوریا باکور کیم جونگ اون را دا و گود هر دو آلی هفکاریه دیکن جبو والا کرنا نیوگراوا کوری جچکی ناوکی. روژا دوشنبه کوریا باکور دازانین کو پیشکفتنه کیم پیک هاتیه جبر گرکرن و پرووکاسیون سیاسی و لشکری ین امریکا. پرسگریدای امریکایه. کانی او دانستاندن مبه و پنجره یک بو دلیوک دستای یان جدی کریز گرتر بکه. جون بولتن دبیجه کوریا باکور هیچ پلانک نینه جبو دزبردان جچکی ناوکی. بدیتن آمه بریار استراتیجی کیم جونگ آن او چند بکارتن ده چکی خوی اتمی پارزتو بهستر لبکد. دبیج بر هندک سزای نفنتوی هندک سستیان بکد و دزبرداری هندک گهارتنان ببد لگو روشا هی قد او بدلخوازی دست جچکی ناوکی برنادد. کوریا باکور و ساله دا زنجیرک تستن موشکان پیک آنینه. لیج سال 2017 حتی نها چو تستک اتمی انجام ندایه. ترامپ پسندار ویکیه. لی بولتن دبیجه اف ننشانه خیریه. یک جسدمین گلک گمان پیدا دکه اوه چما دوی دمیده او چه تستن اتمی انجام نادد یان جی موشکن دور هاوش گلو کوریا باکور و بو باشیه دکه یا نباشیه تستان بداوی دکه ده همان دم دا دکاره بومبین اتمی و موشکن بالستیکن دور هاوش برهم بینه اوه نه نیشانا کیف خوشیه اوه نیشانا نراحتیه
That's a sign to be worried about. بالتن دبیجه قط نای قبول کرن کو ری بدن کوریا باکور چکی اتومی هبه. If you believe, and you may not, دبێت باوەڕ بکەی یانجی باوەڕ نەکەی نەڕەوایە ji بۆ کوریا باکوور چەکی ئەتۆمی هەبت و di heman demda hêrişa leşkerî bijardek bit. has to be an option. کارئینانا هێزا لەشکری بژاردەیەکە ترامپ خۆشێ دوور دەگیرە و مەها بووری باڵتن ji karê wî havêti bû. Ji ber nakokiyên bûyî li ser pirsa Kurya Bakur, Îranê û Hind pirsên dî. O Robert O'Brien li şînawî dana. Parlamenterê HDP'yê Heşyar Suriye Diyarbekirê di heypêvînek taybet de li gel dengê Amerîkayê de rewşa Kurdan bin pêkirina mafê mirovan û durxistina şaredarên Kurdan dinirxîne. Hevkara me Özlem Yasak em heypêvîn li gel Birêz Özsoy çêkir. Hükümeta Türkiye şaredartiya şaredariya sê bajarên metropolî û di bajarên partiya we betal kir û li şûna wan da qayyum havêt. Gelo li gor nêrîna we armanca vê biryara hikûmetê Türk çi bû? Bertekîn we çi ye? û li gor we ev gavên ûsa li ser dengderên we bi çi rengî bandor dike? In 2016, actually, Di sala 2016 de di rewşa awarte de li şûna notûşe şaredarên me waliyên xwe danîn. Şûna kesên hatin helbijartin karbidestên dewletê tin tayîn kirin. Ev pêkanîne kûra û kolonyalîzma hundirîne. Bo nimûne li Diyarbekirê 500,000 kesan ji yek kesî re dengê xwe daye. Wezîrê Karê Hundir ê hikûmeta Tirkiye ku ew kes bi xwe hatiye erkdarkirin dibêje şaredar dij qanûnê kar kiriye û em ê li şûna wî walî danin. Tu cezayê darizînê tune ye. Tenê lêpirsînek heye. Ev bi tevahî nayê qebûl kirin. Vê dikin ji ber ku aniha polîtîkek militarîst a dijî Kurdan heye. Ew konseptek mezintir e ku sedema vê yekê ye ku hikûmet pir bi niyet e ku siyaseta demokratîk a Kurdan têk bide. Li gora min bandora herî mezin a vê êrişî a li ser siyaseta demokratîk a Kurdan ev e. Gelek mirov bi vî rengî baweriya xwe ya bo siyaseta demokratîk winda dikin. Zîndankirina mirovên mîna Salaheddîn Demirtaş, bi daxistina şaredariya mirovên mîna Ahmed Türk, hikûmeta Tirkiyê tundutîjiya polîtîk dipejirîne. Ew bang li mirovan dike ku tevlî siyaseta şiddetê bibin. Gelek mirovên Kurd difikirin ma bi rastî jî hêjaya ku tevlî siyaseta demokratîk bibe ji ber ku polîtîka demokratîk tune ye. Hûn ê bi her şêweyî têke vengirtîgehan. Dewleta Tirk ji gar re dibêje ev ne rêya siyasetê ye. Gelek caran di serî de Serok Erdogan û karbidestên hikûmeta Türk dibêjin HDP û PKK wek hevin. Hûn li ser vê çi dibêjin? if we were the same with the PKK, we would say it. Eger em bi PKK ra wek hev bana, em ê vê diyar bikin. Meyê li gotina vêna şerm nekirba. HDP partiyek polîtîk e ku li gora qanûnê Tirkiye hatiye damezrandin. Ew sêyemîn partiya herî mezina siyasî li Tirkiye. 65 parlamentarên me hene. Em derdora 6 milyon dengan digirin. Em piraniya şaredariyên li herêmên Kurdan ku niha bi neheqî ji destê me hatine derxistin bi rê ve dibin. Ev gutar û iddiaên ku HDP û PKK wek hevin ji sala 2015 vir de dema ku pêvajoya siyasî ji hêla Serok Erdogan ve bi dawî hatî li dijî me tên karînan. Ev tiştek ecîb e. Hikûmeta Tirkiyê ji me ji HDP gelek caran daxwaz kir biça û bi PKK re biaxivin. Çima ji ber ku pêvajoyek aştiyê hebû û em jî hewl didin ku aştî ava bikin, ew tiştek baş bû. Lê piştî bidayîbûna pêvajoyê ew bi tundî me sujdar dikin ku hûn û PKK wek hevin. Li ser daxwaza hikûmeta Tirkiye 116 danûstandin digel PKK bi bejdariya HDP
پێک هاتن ئانگو نەها ئەو هەر تشتی ئینکار دکن لە گۆڕا نێرینامە پێکێکی تەفگەرێک چەکداریە سیاسیە و خودی ئارمانجێک سیاسیە و دەوێ حکومەت بە پێکێکێ ڕا بە ئاوایەک پۆلۆتیک تێکۆشینێ بکە تێکەلیان بکە و ئەف تێ وێ واتایەک و بوانڕا دانوستاندنان پێک بینە و هەوڵدانن بۆ چارەسەرکردنا پرسگرێکا کورد بە ڕەنگێک سیاسی دەموکراتیک بکە ji ber ku em vê helwestê diparêzin em bi wekhevbûna PKK ra tên sûcdarkirin. Nêzîkbûna me ya di derbarê pirsgirêka Kurdan ra û PKK bi şêwazên bingehîn ji hikûmetê cuda ye. Ev nêrînek polîtîk a qanûniya rewa ye. Li gora me di bin navê şerê tîrorê de hikûmeta Tirkiye li dijî daxwazên bi heq yên gelê Kurd şer dike. د سال یادا دویمین یا ریفراندوما کوردستان عراقیا نسرکتی پارتی دموکراتا کوردستان ل واشنگتن پایتخت کنفرانسک ل درخستن جبو آخفتنا ل سر ریفراندومه هفکار مصالح دمیجر لور بو و اف راپورت آماده کریه. بشداران د وی کنفرانسی دا رونی دا سرنیرین کوتی دا ریفراندوم هریما کوردستان عراقی بر 2 سالان هاتبول درخستن. ارگانیزر کنفرانس و نوینر پارتی دموکراتا کوردستانی ل امریکا حکمت بامرنی بالکشان سرگیرینگی ریفراندوم وکو پروسه که دموکراتیک و بکارآنیناوی وکو بلگه که بو داخوازن کردن عراقی جعالی هریمی و جهانی. وکی کرد وکی ملت کی ما فی ما ام دعوا سر بخویم که ما فی ما رفراندوم بکن ما پیسه خالق با هم حق بیت بو ما حق نبید ام بین تشتک اوینا کو ایلاب زوری بیت بله ما بیت خوشی چی بیت ما بیت دموکراتی چی بیت ما بین خوش ام خالق کمتر حساب بین يعني ملات هم وكيكن خلك هم ما في هاي الدعوه صار بخوي بكذا ما في حد ملات هم احتراس ظروفتين الشتين ابا كان صالح عراق درزبويه حتى كونوا كما قلت برا هر كسي كهاتي ام بريت كين ام شريكه تكين هم يزرركي ما زرركي عرب زرركي عراق هم يزرركي ما بيت ام هكا دوست بابي چترك ام جلي بجينو شهر شركو دبكن يكودو بكوجي بهذا هم شیروکاری آگاداری لشکری خاننشینی امریکی پول دیویس کو شارزای کاروبارین هریما کوردستان عراقی جی گوت امریکا کو جمارک برجواندین خون حال هریم هنه دوی گرینگیا جه کردان و رولاوان ده سقامگیری هریم دا با اواکی رجدی بده برچاوان. ناتوی به پشتوانیا امریکا حتی ردکی او بالا دستی هیا گورینه ده کس کردان نرحت بکد دا کو بکارن حکومت خویا بباندور آوا بکن. و کرجی کار بکنج بو کو حکومتکا بهز و یگرتی هبه. لی حکومتا بهز دیسا گریدای روشا گشتیا عراقیه که هن هوکارین هریمی باندوری ددن سر وک هبونا ایرانی و دسته وردان آوی لور لی گور لوری مل روی پیامنیرا کردستان 24 لی واشنطنی. که امی ببینن گلو اوی دستلاتداریا ایرانی یا کل عراقی بهستر ببه آننا پیشره دبه که امریکا پرتر بالا خواه بده کردستانی پرسا گرینگ اوی که گلو اوی امریکا بکاره به باندورا ایرانی یا لسر عراقی بده سکناندن اول گورمن دوی کرد روشا خونا آنها بپاريزن دو یمین سال و گره دا هر وها امریکی جی گره بینن بیرا خواه که رفراندوم 93.7 جسدی به پیجراندن انجام دابو. شارزاد دبیجن نیرین سیاسیین کوتی در رفراندوم بو آلیکاری کردان نکر که راست راست سودجی ورگرن. لیوی کاری بو هن پرسان لبر پیوندین کردانین هریمی و ناونتوی دینه. صالح دمیجر دنگ امریکا. باجای راقای دمکی ببو پایتخت داعش و دشره لدیجی داعش ده وران ببو. دما شر ده گلکی جهین پیروزین اولی وک مزگفت و دیر جزیان دیتی بون. پیامنری مر ربرکالو راپورتک تایبت لسر اف جهین پیروز شکریه. لباجر رقا نبتنه آواهین خدمت گزاری زیانی شردین لجهن عبابت جی هاتنا رو خواندن. بری شر رزگار کرنا رقا 95 مزگفت و 2 کنیسه لوی باجاری هبون.
ji 95 mizgeftan 34 bi giştî hatine rûxandin û 17 hatine nûjenkirin. Li dengê zengelê kenîsayan nema li vî bajarî de bihîstin. Balîkariya welatiyan desteya kar û barên olî mizgeftan ji nû ve ava dike. Her wiha Encûmena Reqa Sivîl desteka avakirina kenîsayekê daye. بەریک و داعش بهێوێ پارێزگەیە هەژمارا مزگەفتان لە تەواهیە پارێزگەها ڕەقا زێدەی 605 مزگەفتان بوو. هەروەها دوو کەنیسە هەبوون کەنیسا شوهەدا و کەنیسا ئەلقیامە. داعشێ کەنیسا شوهەدا کرد بوو زیندان و وێران کردن. و گوتنا پێغەمبەر ددەما شەڕاندا ji bîra xwe dibir dema digot naba hûn daran bibirin, naba hûn kevran bişewitînin, naba hûn nêzîkî cihê îbadetê bibin. Ma kenîse jî ne cihê îbadetê ye. Ji zexta rêxistina Daişê hemû welatiyên ji olên cuda ji Îslamê ji Reqa koçber bûn. Û nêzî 400 malbatên xiristiyanî gupiraniya wan ji netewa Ermeniyan bûn ji Reqa riviyan, wek wana Drûz û Elewiyan jî. Niha bi tenê derdora çel malbatên xiristiyanî vegeriyana Reqa ye, ku piştî rizgarkirinê tu cudayî di navbera olan da nemaye. پشتی ڕزگارکردنا باژارێ ڕەقە ji Daişê û vegera welatiyan me ji bilî kesên Musulman li bajarê Reqa nedîtin û bi taybetî Musulmanên Sunne olîndiyên bajarê Reqa ta niha nevegeriyane. Em bangewazî li hemûyan dikin ku vegerin bajarê Reqa çi Kristyan bin, Ermenî yan Êzîdî bin. Baweriya me bi jiyanek hevbeş li vê parêzgehê heye. Rêxistina Daişê kenîsayên bajara Reqa kiribûn zîndan û nedheşt xiristiyan merasîmên olî li darxin. Her wiha ji bilî van kiryaran cizya li ser xiristiyanan feres kir û bû sedema koçberiya piraniya xiristiyanên Reqa. Rêber Kolo, Dengê Amerîka, Reqa. خواردنگهکا لی هالیوود یا بناوی موسو and فرانک گریل جهکی هری بناوو بانگه کو به صدان هنرمندن هالیوود قستا وردکرن. پشتی 100 سالان جه دامزراندنا وی خواردنگهه خودین وی گجبینن کو بو 100 سالن دنجی درگهن وی خواردنگهه وکریبن. پشتی 100 سالان تنه یک خواردنگه لی هالیوود مایه کو جماره که مزن یا هنرمندن بنافدار قستا ورده کرن. کسن بناوو بانگ وکو فرانک سیناترا، آلفرد هیچکاک، مارلین منرو، جان تراولتا، انتونی هاپکینز و رولینگ ستونز گلک جاران لوی خواردنگه خورنا خود خوار. وی هفته خواردنگه ها موسو and فرانک گریل سالیا دا صده یا دا مزراندنه پیروز دکه. موسو and فرانک گریل 27 ماهانه یا سال 1919 ها دامزراندن. او یکم خواردنگه بو جبو کسن بناوو بانگ ین هالیوود. خودیه و فرانک تولت ده دسپیک دا ناو خواردنگه کربو فرانکس کافه. لی ده سال 1921 دا جوزف موسو بو شریکه وی و ناو خواردنگه کرن موسو and فرانک گریل. ده سال 1927 دا وان خواردنگه فروتا جان موسو و جوزف کریسمی کو افرو اف خواردنگه جعالی 3 مالبات نوین موسو تیره و برن. موسو فرانک نه تنه خواردنگه کا خوجهیه لی خلک سرانسری جهان تین خواردنگه هامه بری هالیوود گله کسین تیکل تیدا کار دکن جبر ویه که خودی خواردنگه هامه خواردن جور بجور چیکرن دا کو خلج سرانسری جهان قستامه بکن. خواردنگه ها موسو and فرانک گریل ده گلک فیلمن هالیوود دا در کتیه و کو فیلمن Once Upon a Time in Hollywood و Ocean's 11. شەوەکی ئەس دەگەڵ ئەکتەری ناودار مێکی ڕوونی ڕوونشت بووم وی گوت هۆلیوود وەک جاران نەمایە واتایە ڕەسەنە هۆلیوودێ تەنێ دخواردنگەها موسو و فرانک دەمایە. چارلی چاپلن یک جمشترین بناوو بانگ بو کو زوزو دچو خواردنگهه.
وی جهک خوی تایبت لبر پنجره هبو. موسو ان فرانک گریل دیروگکا زنگینیا هیج آلی جورن خوارنن وی. نتنه دیروکا وی خوارنگه ده لخلق قصداوی بکن. لی هر وصا خوارناوی. ما کاریا پیوندیه کا تایبت گل خلقی وی جواکی دروز بکن و هر وصا پیوندیا دیگل کارمندین خوارنگه. اف ده لا خوارنگه هکا وکو یاما بو 100 سالان سرکفتی با. دی سالیا دا صده دا موسو ان فرانک گریل خلاتا هالیوود یا واک اف فیم ورگرد. او دبا یک کم خوارنگه کو وی خلاته وردگره. خودی وی نهاد بیجه او گجبینه کو زیده تر پیش که ده 100 سالن بیده. هنارên Herêma Kurdistanê bi navûdengeh û niha jî dema henarê ye. Peyamnerê me Salam Balayî serdana gundê armaştî li devera Zaxoyê kir û ji me re raportek taybet li ser henarên gundê armaş amade kir. Nuke werzê cinîna henaran e. Henarên ermiştê li devera Zaxo navdara û hawelatî ji hemî parêzgeha dihûkê qasta ermiştê dikin ji bo kirîna henaran. باور بکم جدهو کش قوم آمدیه تنویری هنر ارمشته گله کپتومه وی خوشه و همی کس قصد کنه زاخو تنج دهو که تنج آمدیه تمنطقه آمدیه تنویری بو هنر ارمشته گله که خوشه و یبتومه او بنوودن که یه چونه همی جها الحمدلله خلق زور قصتامه تایبت روشت عطلا و عینیا هنارید ما همی سعریتین و یتلاو یتنلاو یتباشن حتى 1500 هزار يتين حتى 750 الحمد لله خلكش ميسلش بغداد اربيلي خلك زاخو دهوك عامة يعني تايبت خلك زاخو جبر بارینا باران زور د سالا بوریدا برهم هنارا وکه همی برهم دی برنگ زور گشکریو جوتیار بهبونا برهم زور د دلخوشن الحمدلله في سالا برهم باش بیش پارو پیرار چتر بی هنارا ارمشت تقریبا 3-4 جورت هنارایتین گل جورتین بس جور سرکی یا طرش یا مزه یا شیرینه طبعا هنارا ارمشت یا نافداره جبر خوشیا و اگر تو آوای فرقه جوی فرقه خوشیا هنارا ارمشت جبر آوی جویه گنده ارمشت لبهاران هناره تو بکلیل که خوین سورین جوان و لپایزه به طامو چجاخه پیشوازیا هاولاتیات کتن سلام بالای دنگ امریکا گنده ارمشته دورا زاخو علی فکری اشک شارزای ورزش ده پرتوکا خویا لسر دیروکا آمد سپور بحثا تکلیا سیاست دگل ورزش دکا برز اشک جبو خواندوانان پرتوکا خواه لپیشنگاه پرتوکان آمده امزاد که اول سر پرتوکا خواه پانلک شیده درده کنه وکه تیگه از دبیم فوتبالا کردی جهه برز اشک دیارد که بریا 2010 فوتبال وکه آلاف دبن باندورا دولت دابو امجی الولات خواه سر ادنگاریا خواه بله استکید لیزن و تفجی تفنامه وکه ویجیامه وکه استرانن ما وكا هلبستن ما وكا سياسة ما افجي تيجهك النتيجة نوما فوتبولا كردي ايدي لسر كاكلي خوا دنوا امكان خود خو جنو و دوجينه بريز اشك دست نشانده که پشت شر خندکان آلیگرین فوتبول انرژیا جیانا سیاسی هلگرتن سرملی خو و لسحایان دنگ خو بلند کرن شخوا فوتبول که کندزانه جبو آلیگره آلیگر به همان رامانه خواه به همان ترجیح خود چه وی ماچه تماشت که یعنی خود فکر که سیاسیه خود فکر که اولیه جنابا چانده که ته اجبو کرداجی بلا کو مثلا کرد هی نهات چاره سرکرین انرژی که مزن دبن دسته دبن سیوانا فوتبول ده نخاسم پشتی سال 2015 او کراستا هندکا کو سیاستا لگال یا ترکی تک چو آلیگرین فوتبول و انرژی هلدان سرملی فکرین و استادیوم دا او انرژی اولاند ده دوی که ام وی ببینن
و آمد سپورجی نرخکی مزنه دوی وارده او dibêje dewlet ji bo pêşî li Amedsporê bigire bi destê Federasyona Futbolê û Saziyên Futbolê cezayan li kulûbê û lîstikvanan barand. Birêz Işık îdia dike ku ev ceza ji bo Amedspor dernekeve qada navneteyî bû. پرتوک سر چیروکا آمد سپوری نخواستم 2015 و 2016 دوان سالاده آمد سپور خوگهاند در فتن گلک گرینگ و گلک به باندور کو آمد سپور و دمی بسرکتانا و آمد سپور در باسی و فایا یعنی تورنوای و فایا بنا و ev enerji و ev مغدودiyet bikşandana hayavan dera. Birêz Işık dest nîşan dike ku futbol weka ziman e. Tu kîjan mebestê lê swar bikî di xizmeta wê de ye. Futbol alaveke û divê ku tu pê bawer bî û wê watedar bikî. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Temaşawan hêja em bi vê raportê hatin daviya bernama Kurtvizyon ya vê hefteyê heta hefteyê bê biminin di xêr û xweşî de. Her şad bin.